Anyula no se yimigilo kigido nyakochia. Ragibola ni se ilunyudo nikelo nyakochia. Cholokore nyeje lunga ni sandi nango nyakochia. Nimigiere kunde jelu sigo kachandi gimo nyakochia. Utemo kakano wada tema kimedola nyakochia. Nyakochia. Anyango apenji gimoro donga wega ni chuo emodego be ni gocho ni nyiri tindu loke yani sama tindu ni simbi okay it's okay nitie gik mashughulikia abro biro nitakuja bwana ne kasongo bwana donjwe duomo dot come in wakubwa Tabriz, the gun of the hood. Mmenitembelea. Karibuni serikali. Mtakunywa uji, chai ama niwaletee maji munawe mkingojea chai na uji? Wewe unaonaje? Sasa wewe unatukaribisha kukuyu ama nikujificha unanijificha? We have no time to waste bana. Hiyo kuongea yako mingi, saa hii you are under arrest. Na anything utaongea hapa inaweza tumika against you at the court of law. Under arrest. Chenye na maanisha ni kuwa ufuge hiyo mdomo yako ama ikufunge. Afisa, sio mbaya. Mimi sijakata. In fact, I'm a law abiding citizen, but I know my rights. Let me call my lawyer. Warakisha bana, we have no time to waste. Yeah. Get to the you see, I know. Hello, my learned friend. Hello? Ni kama my learned friend anashughulikia kesi nyingine. Kaeni chini tumngojea apige simu tuongee naye. Bafu unaona hapa tumekuja kazi ya kupoteza time, si ndio? Afisa. Agency police officer trying to assault a senior citizen. Agency, unaita nani agency? Acha nikwambie, huyo lawyer wako sasa hata anaweza kuwa amefungwa ndani. Unasikia? Juu hii kesi yako hata it's very serious, an international one. Unaona ni kama tumenyamaza ukadhania kesi imeisha, si ndio? Tulikuwa tunangoja a complainant. Lakini sasa hii kama ungekuwa mwerevu, ungekuwa umeanza kupayuka ukweli. Sasa hii. Majirani. Nimechukuliwa na polisi. Nikipotea mjue niko kwa mkono ya serikali. Sylvia, Magi tote makanye? Magi, the new houses Masani Kora manage. Very affordable. Tapenji. Donga we ni ngato kata kondiko namba to ndiko location mautentie just in case ni ngato dwaro to nge kumodhi. What is wrong with you? Why are you always talking too much? Donge contact andiko. Maka ngato dwaro location to gocho na tamie location. Pole, it was just that thought. Pole manade. Iwinjo. As a mogul as I am, ange marketing molo. I started marketing before you were born. Kori winjo. Onge kaka irinyalo expecting ngato dhimielo ga location koso dhimielo jawang. Ne mogul, I'm sorry. Apenj, bisa wewe gi Sylvia Manyari. Sylvia Manyara is a very busy woman making millions. Okochal idle kakineno yinne. Winjo, ambe an babagi, I'm very busy making money. We don't have the luxury of time. Mi pejo, hello, ide nade, kochiwe kuno. We don't have that time. Won Sylvia manon mi woyo koda kamano. Won Sylvia, ibawach donge, ilokori ibawach. Uyuse will. Ni ingi gopa masani kadisa ito dangi chula pesa na masani. Adi pesa ni? Uyo will. Even adi amboka adi pesa ni, write it down. Plus the evidence. Bring to my office and I will pay you double. Sawa. Sawa. Na tokori winjo, kika winj kucha koluongane mbabas nikech koro uneno ka angi pesa moro matin. Ange un jenzi, usiko banane timu wa babas. Alungi ni mbaba, while you're just a caretaker. Ne iwe inyo Sylvia, wewe sio mbaba. Mbaba ini chua maniki pesa. Ini Sylvia, iwe inyo. But I can take care of you.
Jatenda. Jabungu. Mama, weche okethrege ofiska. Tango kendo. Kikite minyono ofiska. Nyakoni ong'ei maber kendo pari maber ahinya. Tung'e nadi? Mani okoro tek. Makoro kikabi ofis? Waro pokore ofiska. Okay. Sawa winji. Aya. Sawa. Nenda wapi? Yuko ndani. Unaenda hadi umang'a kwa sasa wewe. Najua haujui bana. Kapo. Mmemleta? Yes madam, tumekuletea huyu ni mgeni mashuhuri. Welcome sir. Sasa tutoe wafungwa wengine kukaribisha na nderemo. Hapana, hiyo hata haina haja. Huyu anafaa kukaribishwa hapa na mabari kalikali. And then afinyu ile kale kamfinyo kakulia. Kui. Utakipata wewe. Bete huyo complainant ako wapi? Malizane na hii kesi mbio very fast. Amjamona hapo kwa compound? No, hatujakutana naye hapo kwa compound. Si hata mpigie yeye simu tumalizane na hii kitu very fast. Hakuna hata haraka wenzangu. Wenye inafaa wacha tabli aingie hapa ndani, apatane na wenzake, wampe mkaribisho wenye inafaa. Apatane na kina Onyi, kina Otis, wamkaribishe karibu mwenzewe. Wamuimbie nyimbo za mheshimiwa teng terereng. The beast from the east. Nakuambia wewe, hapa ndani hakuna cha mheshimiwa, unaenda kukutana na kunguni zikunyonya damu usikie. Mimi sitaongea kwa sasa. Ngojeni lawyer wangu mtashangaa. Kufanya mheshimiwa atakukulia. Wacha kulia sasa, ongea sasa vizuri. Na sisi kwa nini tunabembelezana na hii nyang'au? Ungekuwa umetoa hiyo vitu. Bomshipi bwana, toa kiatu. Toa mshipi. Alafu itakuwa je ile pande nyingine? Ishakuwa. Hiyo ndio ilikuwa tegemeo. Songa. Kongoko. Kaa huko. Mimi nipelekeni private cell. Mimi siwezi kaa na hao watu. Hebu songa, kaa huko. Sit down. Afande. Mimi ni sitting MCA. Acha nikwambie, hebu kaa chini before wenzako akumalizie kuguni. Kaa chini. Wewe. Kaa chini. Now you are a sitting MCA. Hawa mkiugana mnakuwa members of cell association. Hiyo sio MCA. Taongea huko ndani. Hey! Wewe msichana, wewe afande msichana kuja. Wewe wache wewe. Hapa mziesi hapa. Aya. Adisi yawa inugo kendo eno wach manea. Yawa okaduoke yo marach. Wi ibuok miyo mana biro omogo weekend. Go winaze weni relax. Ne gimokela ka enia. Pimna nango miyo enure bawach. Enure nigi kiburi no oyugolo teko kanye. Yeah. Adis. Dongin be ibaga wach. Dongin be kiburi mar bayo wach no. Mani biro ke mani izwaro mai. Gowino aweni oten. Dong maro gienure rom. Kibiru gienure rom. Iwinja dis. Enure koro kochako sani. Ana gienure igigo fu. Mane kite. Made aningeni angi kiburi with a reason. Ana onge gop ngato to jaodi bana wach ochodho na wach. Uyo wilien gi gopa makata chulo tame poko chula. Adis mano dong ni penjo enure samane un kode kanyo. An magirwaka gi wiya nono nango yawa. Uyo wilimbe in gi gopa. Donge. Adis dong ni ngona. Anguno ni ngamo neno. Ne wasain kanyi na nguno ni anyalo choose kata mimi agopa sani. Ni ngato gi chuore odio chokore kamoro achiel. Nigi gopi yote matin moro mobedo nyakwargi. Mingeni tin. Ha? Mingeni aromo bedo nyakwari. Mingeni kata Silvia Mario Tegno na. In fact Silvia mbas mama wa. Hey. To Silvia no beki neno. To nyise maber ni kopo ni wiyo wilo chako go simba. Tabro bloke. Silvio goni simo wacho na. Onyisani kiani en something called kiani memory loss, but I don't care. Memory card loss. Nyakochia, angoma dibele kai kusadisu sikwalo chapadi. Chapat manade. Karatemnia. Nemi wakili chapat goganda mondo chamo teko moyaligo gigini. Iwinjo ti. Adis. Wakili na ero sechopoka. Wewe yalwa. Osko. Wakili ere. Tudongan kasongo polo menya.
to rabondo. Racha ni. Emi waketo no bedo wakili. Gima kata klas tu no kochope. Tini bro mia nyobunde. Nyakoche. Adhiambo fwenyo wachna mar klas ariyo ni nadi. Kwani tindo koro. Kecho ndime wang'indi. Aning'e nawe klas ariyo tamuan. Yawan mama chua. Ni yana da diri lelo. So what na muru kwe ba nyako ni. Kasongo. Chiem. Jatelo to en nango inade weche mang'eny makmana tich to tije atiyo to ofis ni chal ni ji kawuono kochiwe maber nang'o yaw nikech akalo mbele kacha to nyako no kaneno ka wang'e ler ahinya ok en gi mood mar tich to kadonjo kata yudo ka imbe ichal ma paro pong'o wi kabisa those manigo en office mar public okay ma dhano donjo ka dhano mopogore ma ng'ato nyalo donjo gi mood mopogore gi mood ma in go mana dier lakini manigo tich manwa kwayo koro nwatim nang'o amba atiyo maber but nitie weche moko machanda ok ane kan maber ahinya kose funde ka kendo senjawa grangi magi buko kacha chande funde kendo tiyo maber kabisa gitiyo tich malong'o kabisa in fact an maneno awuon naneno ni wadiyogi sana korka pesa koni adhusu mano pesa matino pesa lagi gin pesa mar kik wadonji da mago pesa matino wan wawuoyi pesa madongo mag jona ingo to weri wach machanda en wach tenants nitie tenants machanda kabisa to ki magi ko polise ok ochopo ka police podi but hapa ni onego bedi chopo kanyo lo ng'e ploda moro makawe matere minot matencha adachwe ya plot ok minyo kitengela ka maga ndalo mang'eny wa kaka adhi otini zao kitengela no minodi matin ane ka minodi matin ing'e do koro kanyo bana dong mari ka dhi dala matin ni koro ka duogo tayudo ni koro joka dwa short change e plot no bwana okay ni koro gidwa kawo plot ni plot ni mana allotment plot onge title nikech ka koro aneno ka jogo nyama ya kata plot bo la those iniwe no account telo na no account lo mondo med kikwa obed maber jing mar waresi maber ok nyal bet ni kwani telo moko thagwa ok kaka lands gi tenants hey Kasongo dongine no siepi matable koro dagi mako simba Mama. Okaero wachi Hello. Maka zongo pero menyo. Nyakona bonda njeri. Gielida nyobiese. Table? Mia wuko. Hello? Apenji mano table mi wuoyo go. Leo emokieri yawa. En wach mane kare? Majiranda muri mogochuna. Ni wach moro mako watna more. To dong nawe ni case ni nosetieko yawa. To mi wach ni luongo nying table no. Leo emokieri yawa. Case moro mako udwaya moro. No nyiu lo moro gwengwa kochacha. To koro ng'ama no uso le lo. Alokore lobe ni yawa. Moko tek manade yawa. Yawa. To mano rach manade no. To penji to polisi gi kar mondo gi mak table maringo gi pes ji. Oko kae Nairobi ka gin gidhi dala to gimako joma onge sida. Yawa. Magi weche momaka malich makata appetite mar chiemo onge godo. No kata ka chiemo tama. Iwinjo. An ing'e ni wuod wayune malit. Kweuru kawo kesino slightly pare. Ng'iya ne kaka idhi iwuok ka mondo idhi ng'i kaka jodala dhi mondo oger. Mondo ng'e ni omak de ang'o. Tek. Nyako chieo tek. Apenji Kasongo. Mawinjo mna kiwacho Kiswahili. Apenji jodala un wacho Kiswahili dala to in Kiswahili to tami wacho Nairobi ka. Gwengwa kochacha. Dala wa kochacha en kama na ono moro wale. Gwengwa koching'e ni ji onyiewe lojo kabinde mopogore no kuyo nyiewo lo kacho gede, jakisi nyiewo lo kacho gede, jalango bo nyiewo lo kacho gede. Kata mineno gochona ni. En oria. Ilonge na Abudala. Abudala emo gochona. Abudala. Ni wach nyathi waduno. Chon Kasongo ana konyi pare. Owacho nyakoche. Watiek chiemo ni sama pod appetite moro duogo na kama tin. Wada appetite ni wang' ne lal okabitemo kata chiemo ni.
kendo wang' ni konya e paro moro matin. Pes chiemo madwa chamo, machamo ni. Okadhi chuli en kiny na tiek kodi kiny kasetieko wachni. Kasongo. In customer, in chiemo. Jago dia. Chunyi to lero. Chunyi lero made ko tedi jo cham yawa. Nyakochia. Tarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Nyakochia. Kuja hapa. Haya wewe tabuli. Saa hii tumia hiyo muda kupumua hewa safi juu unaenda kuozea huko ndani. Haitokeza? Wewe. I know my rights. I'll call my lawyer. Saa hii call your lawyer. Vile mnaangaliana hivi mnajuana? Afande mimi sijui huyu mtu. Simjui? Huyu ndio Damaris Amayo. Ambaye niwaambia amekula pesa wazungu na anasumbua watu huko kwa vijijini na ukora. Damaris nani? Amayo. Unaona hii kiburi yenye yako naye? Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Tablo Wenga. Wewe sio kuongea na mdomo peke yake. Kitambulisho do inaonyesha kuwa unaitwa hivyo. Afande mko nayo hapa. Tablo Wenga. Unajua hii kesi imeanza kuchanganyika. Haieleweki. Ninashangaa naitwa Damaris. Angalia transaction. Unaona hii? Ona hii pesa amepokea. Mara ngapi hapo? Damaris Amayo. Damaris Amayo. Kweli? Damaris Amayo. Hiyo message ni ya kutuma pesa. Na naona ulitumia Damaris Amayo. Lakini huyu anaitwa Table Owenga. Sasa hapa unaona kuna mchanganyiko kidogo. Unatuchanganya, si ndio? Mimi kuna vyenye nimejua Kijaruo lakini sijakijua kabisa. Kama kuna kitu I'm sure hakuna mwanaume Mjaruo asaitwa Damaris. Am I right? Si Mjaluo peke yake afande. Hata mzungu hakuna mtu mwanaume anaitwa Damaris. Afande, hamkumbuki mkiitwa huko vijiji wakati wazungu wamesema wameibiwa pesa kwa ofisi au jamaa mkakuja mkatafuta yeye kwa ofisi ameibiwa wazungu. Wewe ni mzungu. Mimi si mzungu lakini nafanya na wao kazi. Nilikuibia pesa. Haukuniibia, nilibia wale nafanya nao kazi. Mimi nakujua umekuwa na wazungu nimeleta kwako. Sikutambui, wacha kuniforce. Sikutambui. My friend, mimi for long sijawahi kuwa ni kitu kisikilizana ama tukielewana na Tabuli. But today, Tabuli kuna kitu anaongea ukweli. Tumekuwa tukikibizana naye up and down. But for today, go and look for evidence. Tujue tukaweza kusaidia aje. Unajua, sisi tunakuelewa vizuri. Pesa ilipotea. Ndio. Lakini mtu mwenye alipotea na pesa sio huyu. Na sisi kwa huruma yetu, kwa roho yetu safi. Ingekuwa watu wengine, wewe ungekuwa ndani na yeye nje. Unajua jamaa anaweza kukushtaki. Defamation. Na evidence ndio hii. Huyu ni Table. Si ni picha yangu afande. Hiyo nayo leo nimekubaliana na wewe kabisa. Afande wewe umeachiliwa enda. Unaachiliwa ni polisi. Acha hii mambo. Tabuli, fanya hivi. Toka hapa. Kwenda kabisa. Lakini usitoroke. Hii kesi bado kuna venye inaweza kurudi kwako na tunakukujia. Mimi umejua na waonanga hivi naona watu wajui sheria. Kumbe mnajua. Nimefurahi na kazi yenu. Munitafute leo jioni. Si kunicheka. Tusikishe. Nani atoki? Sawa. Sasa vitu yako chukua. Mimi niko na
Mnamwachilia? Acha tumwachilie, tusijali sikia Tabule ameongea vizuri hivyo. Tabule tutaonana. Rafuok dalau. Winjo sama jogi ang biro go. Kikidong chien. Ibe abro mege morangeni ke kai. Angeni pale kabisa. Hivyo vyenye amesema kabisa. Very correct. Amekueleza vizuri. That is a good advice. Hey, okan kai. Ang'o miwuotho kiketo wi mako lweti e wi kama igogo mogone simu ni lero timore dala gini. Ang'o timi? Osiepna moro polisi omako. To an aonge watna moro amora kata osiepna moro amora matiyo sirkal. At least in ing'eri gi jo sirkal nyalo konyowa yawa. Mano osiepni mane? Ogona simu gi ng'ato ni Tabule omaki. To an akia kata kaka dang' wakonye. Inyalo konyowa. Apenji Kasongo. Ng'ato komak gi polis, dong ikuongo idhi ka polis, ikuongo idhi ng'iyo ni omake gi kes mane. Kanyo kichako follow up from there. Kasongo dhi ka polis to makni ok de yuda. Ana wuon gi pacha kopenja ana wuon gima nya wajo Tabule no nego beni mako matwe yie kuno kabisa. Ok ahere. Tabule achiel ni Tabule ni ng'eni chien kano dwa gajore na gi nyameja. Wajno pod lit na nyaka kawuono. La dos koro kinyal konyo nyathi kich adiera. Ineno Kasongo kata mano Obama ne kich to pod en kich nyaka chieng' kawuono. To Obama odhi mobedo president. Ma wach kich no wekelo no ajakuo tieko mar gidende. Ichaki nuoyo. Awacho tabo to e jela kuro. Jirani. Hey, jirani. Nano jirani. Kichaki luonga ni jirani. Aya ba, amo sakiateka tero una dia pelot. Wache nure chanda seriously. In fact enure no ere. Enure kutika. Kose da donyi sino neneka. Enure biro marach. Okawuondi. Enure biro marach kabisa to mbele ka odhi chwanya. Wuo kode. Dato sa wuo kode nade. Ana wuon bingeno se nyisa ni ana wuon osemia malti mataw ni achul nus mar rent. Tane jawode caretaker. Enure gi nyameja gin gi wach gi moro kae. Gin gi mpango gi moro ka aseneno gi kaka gibiro no. To sani monego beni mbi yawe pachi. Onego beni yaw wang'i matut kabisa ti ywa wi. Sani e sa mar weyo janeko no. Neke janeko ni dhi weye matambele ka. Kaso monda adangni kodi e piny tungni e piny kodi oko kanyo. Ano kadangni. Anena ka achal ni ng'ama dangni. Ing'eya maber chakre chon. Ana dangni. Anya keti maber tarali. To mano bing'eyo konego be kata na wacho ni. Ing'e na nya keti maber. Kata hotel makori tiyeni. Hotel ni ng'amo yawo. Dongan mami pesa mi yawo go tende ni. Asto pesa mami mi yawo go hotel idhi pidho go dichuo moro. Ipidho Enure. Enure tiyo gang'o. Enure dong'in mi pidho gi pesa na. Adwa ni loro tende ni. Adwa kawi maketi maber. Adwa keti e maisha mane pok ni neno nyaka ne nyuoli. Anya pango ni kata ot kuma idhe lift. Ini se idho lift kata ngimani. Ing'e kata kaka idho lift. Anya keti makori dak malo kuchocho isuori mane lift kati dhi e duka. Pare wachno watu. Iwijula those. Big grower, you are a growing man. Iwinja maber. Ini wuon dongini gi dhako. Familiarity ni dong nitie dala. To pod ka ibiro ikawri gi nyameja. Nyameja tugo wi maber. Donge? Gigi te atim manike chaheri. La tenkele. Consider. La those kiki chaki nuka gi nyingno kendo kata winjo nyingno. Ne? I am a married man. And I am a husband to Enure caretaker. Uogoko adich. Kore riemba. Uogoko. Mimi hii mambo ya Tabule, history yenye inatembea mimi sijaibai kabisa, hajaniridhisha. Kwa nini? Tabule ni conman, ule mwenye si wa mabavu. Mimi nakwambia kama hiyo Tabule angekuwa na issue, hangetuita twende kule ka kitu. Huyu jamaa kwa safa, ni msafi kama pamba. Si hiyo inaitwa mind game. Wewe ndo hauoni, but acha nikwambie huyo ni mkora. Imagine mtu mwenye alisimama MCA.
Na yeye ni maskini hoyahe. Ai, siji unakuambia sasa nani alikuwa anafanya kampeni zake? Huyu jamaa ako na pesa. Ni kuficha tu White anaficha. Habari zenu? Nzuri sana. Niwaulize. Sasa. Hii kesi ya Damaris. Umefika nayo wapi? Kesi ya Damaris. Hii afande si tumefanya our investigation and we have done our best, lakini imagine ni kama imegonga mwamba. Inagonga mwamba namna gani? Afande, hii ni kama tu kisingiziwa ya mtaa. Yaani mtu amedanganyishiwa tu vitina. Ule mtu mwenye tulikuwa tunatafuta, mwenye ni muizi anaitwa Damaris. Lakini sisi mwenye tulitafuta, imagine ni mwanaume. Pata ni Tabule. Huyu Tabule Ohenga, huyu mwenye alisimama MC afande. Kwa hivyo Damaris, Tabule. Hamuoni kwamba kuna ujanja hapo? Afande, wacha nikwambie, nakwambia tumefanya investigation kabisa. Tumefuata hata hizo each and every transaction zenye zilikuwa zinamekiwa za do. And guess what? Jina ni Damaris. And guess what mwenye tulishika ni nani? Tabule. You guessed well, Tabule. Okay. Lakini kitu ningependa muendelee kufanya, mfanye uchunguzi zaidi. Mfanye uchunguzi zaidi kwa sababu hapo kuna ujanja. Yes, Tabule si yuko. Omera ya udot bwana wa Tabule. Ba. Jogo we. Jogo we. Ha? Kasoro. Apendi, yani ini nyalo mana penyo mana ni jogo we. Okinyala kata kao atua ibiye kati police station wach ne osiepa momak ni case ne denade. Bala udo wenga dungi nge maber ni kind Kasongo gi police gichalo guok gi rombo bwana. An police okawinyi daga ko bwana. Bana temo ndi mawuyo gi ji mawutho kuom ji ndi bana to ji tene pingi bwana. Nudong mana matin. Ta ginene awuyo gi aketo kastabega. E group winjo mondo megi konya goli bwana. Anatemo ndi kadhano bwana. Iwalo kabisa. Tapenji wach no rumo. Nangi from the beginning ni kijana cha was behind this. Ha? Kijana man. Kijana moro beni ni rambayo to beni rafuok mano biro gi wasonge cha. Tapenji no korwa gi kode sela chiel mondo mi imede fuok. No. I'm not a violent man. But about nge. Ai. Tugo kitabu lo wenga. Ai. Bwana anasewe nyaka waindi gi case India. Ma keso thago gi kabisa. An ke walk with me. To kati bed na gi case maduong manade. To kibede jela 5 minutes. To manyisi ni. Tapenji. Nikech koro ne omaka, koro base be koro kede. Bala udo wenga wijo sibedo matek. An kaka na winjo no makino. Koro nange mani ane next one. Bana base ok dhere bana kukato jonyuol manwa chiko pesa gi nyithindo ka. Wilora wile base ka gibiro ne gidwaro pesa mano cheki. Bana base liet mok bedre bwana. Ka ngata bire base kanyo ni pejo pesa ne. Koro imiye namba na mara dir. Ha? Yes. Megi namba na mara dir munda deal kodgi. Apenji budo wenga inga tieni dwana amijo gi namba ni mara dir. To manyisi ni. Sawa. Abro miyo gi namba. Omera. Kik ngato teri e sel kata jela. Bana jela rach. Bana dakika matin mabet kanyo no bana ay chunyo chido kabisa. Agombo mana koro gir kado moro monda ler go chunya. Gir kado ni ero chakre chon. Gir kadi ngen no ngad go pendi. Iwinjo? Temnia, iwinjo? Orna pesa moro, iwinjo? Mondo mi adhi amanyi go gir kado. Omarigo ka kwani maori kusalu polizo mak. Enu reane ka. Ngamanika. Sumoko kunyawe katanga tu. Come in if you like. Enu, amo metimo kai. Ini rokasema. Ordinary sunny and office can be envy. Yani, enu rapenji. Daka matin makoka lengo rago okukani, kadugo tayudo kise lokot office. Iloko od nyar meja office enure. Dongen tika ke osewuoyo gokinyi bwa. Wawuoyo mwawacho maber nanyalo konyi kode
kaka Airbnb and you pay for it. Or am I lying? Okay, iwacho adier, iwacho kamano. So? Sawa, don't kora se duogo nyaloso. I am very, very busy. In fact, Oren also bedroom book, Saraki also book in the party called the whole night. How can I be part of the party? Angome duaro monda be the party no to stay the whole night. Now you're talking like a mature man. Kidwado je party ne ibiro gas me sengario mupong. Kionge ge mu sengario mupong tafadhali kanyaga enje.